Ali, malungil sil moral bekla de mam sulang kuk temel kay gidel oy de las. Edi go ay sel wase gimlom okora o sigira mo sob elme gester kamam ng dekal ngarang ngakla ang buto ka sang mangarang andi imol to ibla buko dong liaw kasi semua ding mo ko la 747 mal blol di mongil mal kita blol di mo tayo at mal mo makarang mo o siyang malwa why se flore malwa ko ni sel pera ang do ulang ato di mag ang do mga ako na di mo introduce lang kal kestri mga sukumende ka mo dong ali kamel adim na ka mo ili lang ara mo okay leng nga ka hotel buko dong ali nil ngigay kita lo mili na kanamo. Ding ang kagidal sa Maria lang tiang lang kang floor leader ang true gululul ngart mau. Floor leader. Other olbi le adam orior tiangal office raw Palaris. Ulukum ang awak lamaka hindi ka mo mesal makita o singem. Kung mo ring seringin mga adu, yan mo mag-claw la. Leng balduk la alda alak. Mlaro nga siya, yak man nga sige na adrevela, dakadigid na materingi, mahalitak ateringi. So kalau ring seringan lolo ko belo. Ngakakotol suwakat to belo. O marang alwaseng gilya del madangay galtigingin. Hindi nga nigel alda adu ulbebile sendali. Yato ko mo kalula o korigel wasi sing ngarabalukul. Leng so kalau ring seringin selo ko tuduing. Mal lungil verse kaladiri kalada alitak lamang ay gay kita al upper traw level mo sel longot adu malong itakling atal adi madnger rogul wase ngara omro level matta magal ke say gida akadi kun mer say gida welcome floor ngawak la kama ay gay gida ako adi nasok alpmung tiang idela asmang whatever al swadal المصادر يجي بالمصادر ده عمل شو المصادر انا عندك مال كيلوسه مين اقول شغل نفس الشيء بندر غميو شيء ما في عمر نمرال نيجل اكمل شرا جرا مل ربول بلاو وانا ربول بلاو انا باريتي ريان إذا تمو orang setiap tayal tayal takapil ka mo mga sabi ko mo yan akmal to crossy kale ngalakam no bit kamal palbando til mral destal de sabado way say no misal du banden organ ma that's it enya to ngani kita ma full band di gagida ngala agotul lugil bisay maruk sak nga sabior sila ko tulungil lomilil sa sumata naman mga gitar di mo kaldi balestat kaditsam sa loban tira sa yak feeling do kasi kadoban tril hindi ka daw lang sutil kadoban tril mga diswa kadi hindi ka tulungil sel do ay say iko na doli mertigid din la flor tilang sel doli mertigid dia makali curious wasen ser milga madi balbando ole mamil ka tele le ko man na to ka gid mi ko mes di sak madi ram mera ayang sak men nga ako mak madi mi sa te gid amay yung mo to ka agel elen kada mos malo lang sa yo kasi ka fil wasen di gale elitak le malo to ka agel ngal tesa lang sa so di gal di recordra ay di recordra ko out para mangarang boy there's no care in mga yan itak. Sa dara sa albo hindi mo ko lang silang korawal. Ay garo ko instrumento may yang arulit kan itak kan mga mo. Tigingis. Bloel sa dara sa wakaset ay original recording. In sa giro shit feeling Yung ko feel was the maral itak kaya itak. Sa lolo ko gal to ka selling ngani niya abulgul. As opposed to mura di mi taklam si adlam loloy Oh, is it? makmal curiosity alban ramil
kaya level na mamastay sa. Kamastay siya. Dia kasi, tiga-dira kalmal ko ramle soksel, programmer til, tira kami laul. Ukadim le til, friends tigal adrong nyal. Mle string band, to kaplo ulma misum uban. Tamle, ta kamera la sela Sunday, to may sagal bekal trula angal or uban. Bata agim la honto tira se, agimo e ko honto ra weekend ma. Matame mato set up instrument tire da keyboard this maguk kabeno ram narsia sa ihala ko lang gala nga balu tol linga keyboard da kalme akpon da keyboard this tir nga dia kan dimlakal interest ra nga su instrument mendia mak start tel makwa keyboard del mong ora di pansor I guess ang sige din nga ka matitur ra instrument son diaksal ko ramal. Liga force til. Liga and apple mal kam leungin la turn out you know the mal ko ra. Marbigil na siya dire kal mal kam le in short tal. Al band del mol liga stay sa am nakata ko do. Oh mamlo ra. Agi mo ra ngar del mo ra room. Hook mo ring iwal. Like it's not a gig. It's just what is mo nga mo sa tangani nga campaign mo nga tira mo start pero sell string band kaya wala niya ang clear band string band Yang no string band no string band Melang gauma mle stay sa Albino Albino era stay sa Albino amle sige din na aptro lang ang kale Tony na abgibak magam na siya Oi, mai Mercedes mangale chan maram dia na si chan mangaya Christmas special mo lang chan mal ulit nga patok tirai del agro omnyal na si ma dia obu raben su sa dia ulben terir ang goben ati amara la barbecue mangala no mau enjoy eding ukra nakal musician napay mal so ay gigide. Kasi ako tol mo may taklak sa Maria ko umili ng mga wapar mga timle yagrel bu start nga wapar maigel heavy music mga ako pa ulumuul nga gigide alta makman na musika gigide ko radi soft music nga kulawa alol ko ramli ma Pepsi o mesarwa Ako pratel batam Dati mungkin lah duli kalau kau ramsa ada music aku terlalu mau mintak aku mau interested atau kayak tak le nggak listen le sekabaru apa nggak aku terlalu mal soal toy maklo follow music ini tak mana di sel suku maaf aku ratu apa dengar nama gamlu tuh mau keluar ti check out mo da sa pera mal merigil over taula ka 6 feet 6 feet to lalaki lele ding mal so tara mal le akmal so kalwa di mo dulang klela le rin sa utora music ngge aku kwam le build up ra confidence alam la nga ako ra yegrel banda nga dire so la music brother olu Nasa la music mga amil arak ko dal lele na ako ay krel siya rabal nga labalu etia ako tera kami story record ending dia kawe tira record de amle ako to speaker lu speaking ng kuray gel amle ako to PA system le ako square lo di dumuldik medi ra asahi oy ay ge amle ako tal amle first keyboard del gimon speak amle 6 story PSR ligel bla maging nga nagigide ko ram subel ngil kwela o oragani arbiga mitak arbiga bluan ako to this baril ang music era I mean that's another thing oborang at makadingi di mo kagidele organel bong lero bui ga this like you said o mag-uul Legal yang awak lang kablet talgim dong oklen ngol do kalang legal rupak kalau wat tumutum ringi I see o legal wat tumutum ringi lol do kalang yang kagi dele shailer lungwa ole agagi dele organ el medong okle adu o lunga okulele ringi nga dong oklo reg se wasi kami ulum kom church nga ka $20 kongel hararingi medong okle
Ulige bolongi taklil boy segi na kakamlom alam. Olik tiasi. Ara سيجد الجيم ستارت تنار سيجد ngaringin mulmong yang apa ngara kasih. Ayuk personal record dalam tiadi open the world. Iyo ba may galo turo ringin orang. Nakadulik til amal mo tukar mo kami tilwas yang ngara kaset. Ilalok Mulmong yang koram lang igel stereo le ko arong tong ka baso kal. Oy. Iregel tablol ngaringa tablol cassette player. Album box. Album box. Seisel di tutti sa kada wiring gele gai gidele agora sengaringil mora keyboard mora selvo lora el agora tingi do agora musik al bass erandi pero musmi anong nakaka di nga sai de wali ni ta follow et digamos tal memo ita ara ang di akong walang lector kasi ang microphone so al mall el taore ak makarang era tiral maklola kalsun na kamo ita ko ay mal order yang di nga akong maral intur tel ako adim na ay segi del mol magiso ito klawan ng mol mumali ito ako ang kasi elbuy Kasabi. vaksin na nable ana nari kaseltan segi from 9 years old mo start the mol para high school tiam lo ko program nga kami kuel tekkel weekend ngara sila studio marbuiga ba se dire kal ko ramle one el basol gim hang out ri ma mira mi magi mo magi ngarse nga ko katra sa no makoy mai wi qaldi bil qaw story or sa mo dimla ka ko ra bagi kra wi gel to del Oy. Lari nga basyo kita ko. lari nga ko ra el basol even though nangari nga ka few rablu lo se 9 o'clock di tirgal rangers man ka rablu se la meto ase dak ere alin dia katar kami to dal sityang gondinga al sityang ito manggara kama make sure hindi ako sneak in away gang but you know there are a few cases and so that more al sila studio Important til to ko. Lari nga basyo kita tangaring before. Nda siya nga yakol sila lokora Oldu bolgal mo bita kaya el altam se el among dura sa sketchu amo se among dura crowd kaya direk el swab leral Maloya biera auka ukmal mlay misil mokli ole mo mo dia ka plakar mo dulo you know ukrole lawa mo do makana of course we kada masube we pick dire kal mal follow we selong do rasira de nga dire kal para maral natural kaya do mo ko gift of gam gift of gam sel ka kasi ako malo misil nga al sela balu adana art mo se selong do ta dire kal tal blow up al dire selong do kada tiya ko ra kada mlugro lang nga sila community Gora structure da alda adri ang marang and especially kay dal gora understand toy ang yagal elwi yo tol gora so ha toy makukat tolor maklol out loring sa story tir makpick up pa gora bepitra gora maklol tol belaw and then on top of that tenga ka ulele lamas ako remember ak malgoya mongoy subela ra school mo dulia tia amle gora journal tol belaw maklo sa journal tol belaw lilas na sun yar tiral classmate na yan mo ka karwa kaya mga dilo kamlo wala na pla dulang lang ingrailas na sul ma ailas na sul tial ado es el mer berep te gido gora ungil tial ailas na sul togora and then ngal kron baranga kasi lungo do ngam loy gal tol belo may ga dim lol mol Normal gid oy. And then ako start talgora agara music mo start tamili alitak elang aktibe alitak kaldulil ako takte mo dula point di ako dingin manang ba lucky liga gid ora mo tor belaw mara men se pegal gora multur klak mo orang marang o so kami ko alos pe a made of force I get follow the gepe. Aleg. Ding, you know, man, the interesting, I mean, sell time, Sell, ang late 90s. Lela, ako remember late 90s, o lang, at
Ikan rogul honto, nakadil. Oh. Ikan rogul honto, di nakakal pol, ngaring tiyak lol tenggil mo. Oh. Ikan ako ramle activities, rule orero ukmalme advance time, everything is there. I see. Mga kamle six sargi ke mo mo rabalu. Sa ko mo rabalu ko adjust mo. Ending by set compare ako saya it was more funner sel time elang maybe nga way nga mal to activity ra ngal ko oring Ako tulo to budur ngal ada before yagi ngatalo story ang belum sadra abulaat mangmo wase albebi na time endingil umlangaw di masumil maloang matuti ngidi ngani sel atling ngora comfortable lahat ng lol show ang araw ng kikari mga rangi ilang lamod ya malbebi na time dingil Ako ya bak misalkan nga mga ok na kapire mino telpon lang kaporte. Oo Iya ka ngani ka. Kaya small ngal bitara. Umeral lo ya. Ano nga ni inong kaya ka. Ito ka comfort. Get feeling na comfort. Suwede lungin. Iya mali specific lo mo to sana. Ang mga kaya mal. Jadi sila adam le blol di omngar oy amal lomngar blol المنيق تاليوس ولا بيقول لك إذا لما ولقنا السيب سيلبول المنيق المنيق تاليوس ما كان and it was normal الواسط تي apart ملال دمقلوان يدي بلا بقول أنا دنجي ما كان سيل بورينغ أبو لعات el bebe datang ma temuru orang orang kamu ngabula atte ko kora sip e kora bring back e kora realize la say gigi daigel and it's funny how say gide adam mugro le orang say gel tor vela masa mo malgo e tra mo understand gel tor vela uspera everyday klanga lagi e maka remember la kirel buigo e sel omgora mitra ngalgal lera skole di mloto kamrigel ya dora mal di blasi olek kamral ka mamodo to kamrigel ya dora seliga ga du rap tulu de gon omul trigil moto kamrigel o al to de ko atti del mo mistake e gora mal masal el am la kadra la turn around el anya mai sel de ngo sia adam lo to bela wa kala ka kon olngin tir ko asa ng dil Letti ako ram namon normal di mloto kamrigel adro أنا قدر remember قدر ديرال جد تيال سبعيدل قدر نامو سيدل وي سيدل لوسي دين ديكيول دي مي نال قادي من الوطن أمريكا كلاسميت تريجي قال إيه what's your name قدر ديرال ديكيول قرا ستايل لكن أنا نكس oh kira-kira ka duli oh قدر أبترود إيه my name is تang Hindi pala school nanya ko na ayun sa katira ya to nationalism kasi amal ang kakambes amal tilo mara school ka di ole maknang tidak ka di English ya kaya yang lagu ka ya ubot temal wasen kalau nang adi kalakam ako na sim ngam lot ngal bi di mo to to pero ya ko di ko sabihin di tra school mo to mako sa lang ala yakam na mo ka kasu nga school sila ngir why is I mean, ngamla ko aro mak marigel kwasing. Sel gibong at total tumlo ko kwasing mo to na marigel. Lega to nga school. Iba sera yung nga school direct mo bring tirala buk na aro mabala bay. Ina di mo lo bay ko stata. Sel gim tra ada bela gidio bela. Di ko da gem bay say. Di siya kumdaswen ngamle practice siya Catholic school mo kala practice ng ko na hindi siya kumdaswen maknit practice leng why kita ya dia kan to mulukot to malbeo triar mi awan ra siya dungura uplulan sa history of colonization atara ako tum sisi el decolonizer decolonize ya colonizer iba sa tingin oy tingin ada kabas game na Hawaii tingin le ada mri sa take over na Hawaii temle outlaw ra Hawaii ila kami sa altral Tulmugto leng sa lamadeng mo dia
asukangal ka kotekol pata sukangal na ya ngalagat to sa black explaining ila sa totlo o realize e gina dia kadwa atayal tingin dia kalwa to la mrigel fonerique ngariya bulgul kadmi sa ngala mong nori ang kel ngalang e siya e motor belaw it's a history in itself kele a tor belaw Marcel do sa yen dia kadi do sa ayat to do sa yen bulgul Wise. 얘기들이 그럼 냈달 김거라 오스트리아 마비아 가디레가 되고 체면 얘기는가 가디레가 체면 아보르 오스카 얘기들이 갈와 from time to time yung story hindi ka damal o mesesel ang nakakauta ka rin yung nakakauta ka rin ding sabaegal tele la language gidel la fade out over the course al sila 20 Di sila kung kaya ko mesel. Why hindi sa kang ara lagi nakakamatingin nakakagre check pronto yung doon na masela nakakagre naktinakal mo ang mo wala yun wala mo kloe I'm sure tingel ko niya kanina dia ko lang sila bila time tinakal mo kada mo lang meseringi ako ra mo answer nile alang nga kadira kaluk na nga experience nga kaluk nga kamne olis akal talgi beltan sense talgi beltan mangagi remember director Tabelwal was saying oy aigal kamu ra aigal curriculums mara aigal ma lesson plan ra mo ringa ina suma ko ra ko olis akrangal kal malagoya manguy practice ra pronunciation ringi na umaloy malu ko nga rawat ko ramade ay important era marital term lo sparingil wase kada atang ra comment lo kasi term so ko ra since kada nga ramad hindi kada malas incorporate ra o si sa klela english mong kada uk nga ringa bebira sensel wase okay kada nga ramad hindi kada malo ko ra nga para di director Tabelwal am level all melorang sana first aware over to either level mako tangal nga irel giram lang nga comprehensive ilangal kan era bol madu malgor tial 1 times 2 yung mako temong dangil was tiang rang sa kan okay 1 plus 1 1 klal mo klal mo bakyan merong from then on some lo sisibiat tokoram rigel ringi kama sa remember sa mga school nga ringi ula class lo so okay hindi ka dolo ko tokora ang abar ding sel tokora tokoram rigel ul manangal kadi mo dul munguy direct kal momring tira kan prehende takal sa edro sa kilo sa tel tokoran apa mo uiwit tokoran rigel batenem mga palaon small nakaliga dal oitis palaon agi dira kalau kami discuss nga makala wanta kita other vela lo all diwas kita makasatingir alo uwen wakle ida ublis ko dalap to katingin example lawan el word like wash adam rigel say wash the car wash the plate wash the dishes wash your face di kita other vela rabay actually by to ka words lagi asem tilibay al platong talbang sila kasulok so I guess ang mal sell the practice and we in practice kami legal practice makes perfect sell the practice rin di sell wala ka practice rin lagi mal dong ko klawase kadi mom na sutel imo tokra legal hang your clothes hang egi sel tokra bela ya ang back pa dingel barriga dang talrak lang klavik lang klapsong den ay tiang ang ngarinya bo rebet teringira roguy lo musode la rogul toy hindi ka sabi LDE mo lendi yor wasi ko masada nga and that's where and do my word the walk clubbing ay clubbing la ay say di هلا ذيك يتلا هلا ذيك وسي يتلا تلاقي بالسوبرين الواسه سلدق واسه اعطيني ذا اول مغدا اعطيني اول شو غاريت سل اوبرا تيجي لك تيجي انيويت تيجي نيرب امريكان كده
Alaska mayang tigil ko Eskimos Mm. en seldu el Amerika la di ice mas snow mo Mm. tigil ngariak medel 7 tigil di snow snow nga na apply mas snow nga na el sela blas snow molim Why is it? ngakaros mung se ote ko sang syuga ngartil Oo. awul mong ngariak gilgok tingil beto Abalukul. بالغول لقيت المرول لقيت المرول كويس. شغال لقيت كويس. ثلاثة أضرب يا لو من أول من ديرك سيجد المال الإمبورتنت يعني التنيذ اللي قضوا بس لين ديرك لين ملا مودي بوسا يبينا بالغول التنيذ غنيا تقول دوس بيل غوك دوس غنيا دوس بيل الآن دين لا غنيا دوس بيل بلا دوس التنيذ دوس بيل خذنا بس يجي mal betul, I'm sure mal betul. Egal kung silu bra, dora may makluwa, may bing dim kasar, egal lang oy. أي Mahal buto ka bla mo. Paliyados. Aba era kam ko ra mo one time mo ka pay attention na agal mga souls eh. Yan doon mga souls. Wala ka sa malgoy adoy, lagad mo oy adoy ningale chera watanabe. Oy. Jadi ka tara hotel, natingi betul souls lengge. Kakarousel occasion and kakarousel sel design for that diesel mo dong tabay gal to ka sel ya sol sena mura areo na may gang ra belul Di ba ikaw tal ngligiran ng lakit? why say Ay gaya kasi kan mo understand ba sa tiyang nga. Hindi nga rin takoy, nga rin nga balukul. ما شيء كذا ما undya ka dito wa elang ngani tigil wa siya kali wa katanan mo sum la mora para English dictionary nombre ka uriyo dia kaleng ngani gele sel mo logari gele sel mo saklamat se sel mo ka gel mo comprehend quel problem la wala bol se amel memorize 2 times 2 ding ala ka understand ni hindi ka semuan why say may gatol bela ara dia ga sisiu se amel di mom dangali ako siya ang agarat tol bela agarat ang abulgulang ang abulgul di ginel so de la ginel ngara rule ma experiencing the culture e kasu bisel abulgul sel toy why say ngani nga dia ka semel ay tol molgol tol belaw adia ka model ka silu burge nga kam dia ko silu be a fire truck ge la silu be school why say Im na school im na rin sa asya fire truck dia fire truck you know di ka tol bela dia ka semel wa ay tol bela wa qadil لان دي قديم سل المغرو اللي قديم ممضي لان قد experience like the experience the language as opposed to learning the language saya اقول من دي لك لغه البيوت تسوم سوم شو بتقرا بلو يا غمور سل بلو تيجي لي قال هذا المره بلا تايوان اقول تمرين لغه تايوان تلك كيرا بلا تايوان من سامل مدغليا بالغولا توي دي لا مشبرينا السلام بلو موضوع هذا الموضوع يتوي ان دي قبل ما understand السلف مال بالغول why say السلف مال Why sel mo spare ngira? Oo. Kamal malaksa at al school nga kamal nga rin niya awan ra professor ng mla kwaman may mle guest sing MYSN agel MYSN Micronesian Youth Services Network sira lamen dila imol tol da kasi kalobes rin malmil nga do rarangal gawa si read to understand do not read to claim to have read Makmalo kasi uleg nga si marang lang wase leng kang ka sensei mang wase sel gut sa kang ka school yang nga tal pas ra ngilo asi e fail ra ngilo a le other ngilo a ba bilingel di sira kung do ringin ka kal understand the tel ruringi left follow a direction sa rulil mo mali kan din ka lo tingin sa tiyak mal gara lo ko ringi engel ngilo asi mam logo makail smodi along do ing masada ringin din nim lakabulungin mo itel tingin mangilasi dikne pas ring why say ngelo sa lengegi da mo successful yang gal dim le memorize adi to them labes tilang audo den nilang forever alam mo rin ito abang lang mo mo ring to hindi kali ko ay jebe to sel nga sel bebe la time ada ngwa kampiri may makpruri ang got solo lo kasi nanggal sakro le kala anam kala nga un mo say mo da kasi explain ni len dia kasi kalau to mio ba to lo asing ngal sak pam sir ka dik mo dia ko chan kal sak Oy. kasi ruli
Hindi mo, oleh esta putra ko ako bimato eh. Di kasi kami da suwi di. Talaman lang siya ruli. Kali bi ka makruli. Lek mo ko len ngani yung kuktiakal. Tokora experience mga batangay. Ay. Hindi kasi mo batokol smodeling. Mumring ka I smodeling. see. In other words, a technical term, kasi translate ito technical terms is a language in itself. Hindi wa tokol belaw. Oh, I see. Mga riya tokol siya mungul me. Wa tel tokol nga school ole. Gimo tokora siya nga college. Dapat the language classes na mamet sa tokora ya makuk. Kasi kam sigata tokora belaw ka wila bulkulem. So di. Kaya kam lomri na kam sa kam ng beso leleng. Dak nga kasi tiya ka. Nang kam sa dito ka makasala ni tiya maklusit to eh. Kasi volte mela am sa de. Ano mo ko rapi? Ola klek nga tulo ka tiya yo. Ah. Ako pinalit to eh. Maklusi ato ni yung temela report. Tema report mo okay lang gutang temetang. Matang temer mak. Nga ko liya rapor. Usi rapor de ko botel mo. Atiya classmate na eh. Edi yak sodi olek respect tak namos ta tirada mal na mo when you try lu tira nga kadiya chance mo dit to era le Mal simple. Reminder git. leng mal sim mal biota da Leng omrellet. Madungali application. di sel po sa git ko la kabar le ngarinya mokme hindi kan mo se ko bes katalibra ni makmal no este sigat to mal ngarinya Hindi ako tingin masaya ako kung dili kami sa ML. Lagi namin na nagil session ng mission. Invite na Ebageo. Ebageo. Oy. Juan. Oy. Juan la stasyon Mira mission dili kal mal ko tul so kal Lawrence Rio ba first of all mal comedian ending dili kal maral matingi maral malom se malway sa ba kam dili kal matto kal tingin sa losa ba to maral make sense. No mention or tell lang mes. So mga sa tell ato ko bela lo ang nga root war man. So malang mes ang mga nato ko lo sa kamalang yo mes. Mga malang ang arang. Kamalang al mulwa se tira kang ungilan di kasi baran di tiga to taal atang ang klola atang kagray mga ya o mes o sa mga ra omrelis. Maul ka show ra ko respect in a humble Malang. omes Malang. di mal lo siya betal natin to sel balance sa segi del los singe merengi Ay. era mo madul act or respond ela Gomez ela challenge na ka kasi elang dito ko ra English sector expert lang dia ko mal Ata. Maril. ela Gomez la palu mo di mal tira mal kada beso no si kamesa sige Lengkal talak. Rade bora mal siya luchis clear nga maulan di kasi kalobe seringin wa siya tokor bela rungal kada kasi sa ML translator ni. Girem interpreter ni. Leng maral di karole lem translate tokor bela. Betigir self malungil. El bologul malubi ka mal maungil ora hit self point self tokor bela legi da tigingnya da. anda kaya gawa siya ara ay to ya language sira sa stop ka makamar Why say? Abi eleng ali akwa ngana ka dia kalsal contribution example ko kasus pa bibilian ding ngania goto to ka yele original bibilian to na quiz tamlo ay mo toli del mo karusel ako ngania ye misal lo i del mo yang mo yang montai ay ngania kala mo nga ya yele shama mo ka montai ada shit to Translation. letamla o idil tama ta o idil tam ما يجسم ال ولا قاسم فال جيرادل جيرادل أو تريال وال تيجي قابل بيبليكال سكانر تيجي مسوا بيليا أبل أو إيه أبل بيبليكال سكانر تمسوا بكويس كويس تموي بريل أوريجينال اللي هو أمو موي بريل مالك التوكس الموضوع لا عملا ذي القبيلة اللي شو شكنا سبوكا سما يويت مالك التوك الموضوع هذا اللي موضوع سل كوكتي تقرا English translation of media material بدون اللي أقويك غضا تمام قال لك شو ترى غضا الانتربريتيشن ترى
tukuk madali tuk set tol iliwin sel language iliwin ngok ngot sel bulkul ngot al interpreterin mergit tukora men that's true ma bela mal wai shay ida ra tukor bela ra mutul ta one of the oldest Austronesian languages كويس اجل يوصل تلو بدل يوصل بلول بتيجا 3000 years BC ما يدي نقل تنام شو تلقى اللينغويست تعمل بلا مشو بالتالت تيجي تلقي بالوضع قال تقول الوا تقول هوا باسم هي ما بس تقول يسألوا الميل بدول جيت المرال مموت هو يجي ما نقبلوا الأب ما الموت تيجي ما متى يا تجمع الموت هي مرال مو بس لما مو فالو سل مايجريشن باترن الأذى من الوايسين ما قال تيجي موت تقول لا فلورا ده غدا أتوقع قتلان يسوق الغاب سيوليد المو رابلو رغدو القادي قريق لغرغاو إلا تيا فرست تيا قتيم مقدر البيل قتل first term yes نامو 3 years نامو 3 years أقول هذه قريق الجيل السوا سير أمامو المر الآن إن غران أقول عمال سير مومي سرينين one moment talaga mo besringi malubi is it something that you expected tel mga ngin elang or ngara ko experience sa ngora blam mesang tegi del na omre kaletela I guess there are so many things sira qutl I didn't even dream of ora mo adara olbi le malu ngara you know uka sa oita school mo adara omili le you know omita clau plaringi mana so enjoy el tel omili le mana but serak mo bil mora kwame I wanted to go to school but because nga na start tel adara omili le mana mamal makpay le decide ro siya pay mo bil mebela la nga kabay teng ite mali misik klo omili ne leng amin na nawak ko meng mal klote alo for so problem lamal abep si mal bio taral so when I return merela we akmle ekti ako to la ari story akmal was okay ang tinanga governor ani nga wa ba dal ko ang national government makasip ang good ekti nga kom limo blue super belak ti molo say sa baka lang little did I know was saying tiral bebidang nga national government mga state tira marang narida ndira masora why dia kalora mal di ngoy trira little memelo ngeder tira lu ani herigel world wa helicopter submarine just because we're blood related but nga mal ba say the mentality sa kultur na mal ne ora on mga mal approach ra wana o namo sila men ikapong mga papilgin mas school may alim lero misa yung mara kam tuul okay di nga kam tuul nga nawa computer man because I have basics knowledge sa computer man word man ay nga asen kan di ba submit application na ka try tidak di milingil telal dia akademia halibay pura Lena mosal stay away na mosal kura decide lo say that ngahap mili lel mo oy ngarang what do I see myself in the next 5 years mak hindi governor you know kaya rebel wa mo kadi batak tiranga ka governor Sugiyama balik tilo anti namin harangan mura state ko korak mal alu yung sibakar office sa ngay state awam das weng kor ang obitel mo lamo mo tuyo ra ko me metya me la kom das ere klugo ke kami order ko mura pilingan mo order klugo ya expect right le tagi sir obom har kay sir obom yung kulupay lang ra ya mal legal ko se ngal ako ra mo ngala Amalo polo mal. Tim laksal ko kamal legal polo sa po sa biled o shoes. Ayun bon. May mga mo. Matagi. Ako ngal ako mo kolektor. Kalekta. Patsikarawan og pukumara. Ali tilo anting nga supervisor pa. Dili kalwan anting nga. Makmal anti nga may order. Oy di kayo tingay.
makmor til ay dam sil mo dong lang lebong mlia tagil medio ebor pulara le mo lam rin me so it's like Polo. si olet dia yamu re E de kal dilse, girem el mesa sel sia singe wak. Nga ngal ada raban. Nga de kal kadod gali. E blam bombel dora kul misinem dora kula. Yar fan sergi de sigi de tama dino ko makalle tok sobre na mabaldam. Misel le galak le mga say gid you know okmo huk tungura okmo kwaklo population regi sel cook segura umita kla maybe it's enough wala ding you know ngere population regi la sal kloa abay segi de la music mana so of course ngere del sigi agora full time rere just to handle la everyday life segi ma legan that's a true story malam lenga aroba arapia abra yang ganil mama sila de kilo ay tira la and then I clear up through I say no there's only one way sira October high school me so almora college di active lenga al gubulong rap through lo say dia ala tapto ka na may giringin October high school say in our workforce start from there climb up the ladder say a shortcut الغلو بس تيجي له بلا واي شيء قديم له قبل ما يجي له ليل تلقيه بالبرا قديم له مرة هاي سكول مور ورك وايس يصير اكسبيرينس تلعب من ستارت تشتغل eding sel da mega el boy sel da ngara seguid el h seguid diro gol mer seguid el kada mal shuru kuma setti al decision na se pris el momento ringin ti ai mal alu begida mal we're clueless of what's coming up mak start el mang seguid la malgo kuma workforce gaya gida agora block through experience na arang and then at that point kasi dia I'm not gonna stop music. I still love music. I'm gonna do it for a hobby. Hindi ka ball priority nga music mo. Ukti leisure time, hindi nga I gotta concentrate. Ako ko start at mura school. Makmura, team na PCC na pa. Mal almost finish sa school. Nga open talaga na education. Malala mo sensei. Makukura din. Tira mel kan bin sa nga pinakal kasan sa nga. Para school. Ma luase tila se ML over ya education na help per kaul muto further sa mga bachelor's degree kita din mo PCC di offer like AS maxoi sebra pak sensei temer end up nga mal ang raw liyo kwanting el strength nga kasi setal bok albang rawan liyo kora di rum titur ngiyak mlamo all my energy marul effort ak mam iwa ubum dak social rere so al mamutu ring ak end up take up mal batol task school occupate mer makluto mo malak class maktim lewan semester complete kasi hindi akali ora lako kamile na sa mo and then to make a long story short after 5 years resign mo ngemo ra palaris ngatal dire kalora tiro ka ngara online class maralen but I guess the sell point was toda high school was let me take a shortcut but it's actually the long the long way Hindi ka shortcut I mean there's no shortcut there's only one way to success hindi ka necessary i-wakalay sa maya yan din sige hindi ka shortcut that's the important thing like even ma to our force nga nga Ginem Lorior, Ginem Black Woman, Nangaria. I said, Nakapuna, feed the computers. I couldn't just say, I'm so obligated to my school. Again, Robin Gates, my college education. Why is it? Drop out. Did the ultra drop out? How Lurior, Mala experience at Tine, or self-field and Nagi, the other ones mastering, almost necessarily. Maknablan mo ka, talaga mo siya, hindi ka kali, triple ako kali, sakpa, hindi ka mahawak, kasi hindi ka kali, triple, hindi ka bulkulay ka siya kaldi. Hindi ko mal. In fact, nga ulbak na finish, abay, nga telto ko lang ang pura, block mo doon yun, hindi focus rin. Digri nga kapal mo doon, nga daw digri computer, o digri communication, ma. Okay,
Hindi, I ended up finishing that, and then ni sel experience nga kal di miru la kapture msubi gire la magel ure la kapnya di me to kaptura ulmak muri la ngam bai to nga adro nga kasi di yak to question di adula sa education nga it's valuable lang. It helps you with Helps, everything you do. then direct kal akna mtir ko sa nga kuk sidu bersay kasi kalau spera kuk sila do kultas sa bay mga sila help ring pero kul sele awanda hotel lungira tora learning sel tanga school da suba ma e do ol nga tu kasi tiak mo uspe tiang nga ura tu tira mo spengin mga sele mara adal la amla mo succeed sel blal le selurere man ngani ay gero ul blam suba mo spel bruri not necessarily what mother mulsubri il mal col subject dia necessarily ngiro gil mat ngani atli bra madri ngani atli bra madri atli bra science ri atli bra gel osakla ruba ri ngani atli bra gel uksilu ba gel sha you know all those things make you a complete person rulam sem succeed Ang alak malo lang sa talal da amor rogi. Emal wase mang at the end of the day inggilan mo malo rin asule la a former governor sunyama. Wise, exactly. Leng ulugum that stuff love. Le ulugum ang dimils kawa agisela helicopter magaringil so isip ang aja kadong ko kortele lang alwa sa ngara. Leng ok mo miska kaselte alle. Yak millamol mercer rungul was nga sir dawle la tu and I get everything handed out to me. Bang of course ay gida dira uktirga ka the richest level ligang ba you know it is thing kana namo blatak clara was tiya gida ra do give me. So I guess ako man namo ko mga limsaw to say the experience ba go back to let's go back to sel ko ra me question na ka. Say gidel sel do sa to ko education and sel gupti opinion na to ko school la dil formal education. Life is not just about getting a degree and ebo mo vengi a calculus malulong ang klele. Hindi ko lutot part ra hotel important part ra education sil society rigidel sil agel principles ma values sil gu also alem. Hoy. Way gidel kada dire kal di sila blue revela we ngaring sil gu ka unique el value maguk teleteli other gear magel value so nga guk education nga guk identity nga guk sila community nga mau community am le help shape up nga gal miska guk principles ma values lwase aro ulto ya dosi aldu ulen say guk tel ngat mau ulmang ongo la blangay ra history ra nga mo may ding tianga mga total belal mer the student the practice ngi from generation to generation amang ada mo mur ding musiga aldu ulele en alak kursil it's a state of mind. State of mind bring kita di mere del wase dia give up maul mga diri gal bebi rata mga mo struggle la kada tadi se end up lola pakakaroso ko tokkol to ko mo blasos ngaramal mili mo tegar nga gimla ore kada garo ko so say ako plabagul aswara lo say ako kuram lang maya se seklo legra life ako el algo es el hombre legra na sois para el sela a olbile say actor rengiyo say okay youth nakamal akmal soalo sikro lele pro smiga assistance el moral youth but the question is tiral youth ngal assistance sa lo sparing lagi dablo se do to youth ti akora namo norms ra the youth do say yeah we need to find an NGO and find grant sports Armarik why say armarik ti amla mo Ogul youth programs but really kung nasa uksero experience ka o mga raubeng kuklo o matigas sa gidel kuk the leader make el other face at kaya gidel then you found solution el help partir mul mesek tidel
tamle graduate tel ukle leader tir mga I see. so I think Apo address sa to ko rayo hindi na the breakdown rangi into different aspects Mga community. health education I guess kita dira sel dangal maka 19 na naging laltam sel unda so 19 years old ako kasi man I really need a lot of nakamral mligire ka los pe up to los isaak lang mga lang so I guess sa ida lagi del say ako kumes ringil wasay ak makarangi find solution for that na makuksel sila tanga la alabot makli creators thank you for announcing na sila nila aligit makli creator youth division let's say ako all these years youth effort para kabelment community all maklol kay darangal to create the NGO team then ya government kung wala ato funding but elang yung ng tingin was India there should be an office nga sila government niya nga alel collecta data sila malu focus ter mi rela mo nga identify gora areas el tira agel interested tira may gel close pe el programs marang tira inform a leadership was there ariu dirigida tela IDC tela dile tela sale tela itu te ngarang H mo la programs and gire der mu ngarang I think what we need is data we need to collect data first Legal rogo iluru ranga mo nga kal maknit. Mle atter sa idal. Ese yamral oy de las. Di halak tikayat yang kadamlam. Tel school dangari tel western school system ay curriculum sa school ay ka it's all di ka sala run may gele nga kabar del may. Kadamlol ding sige mo lugar gi sele reading the book. Read to understand. Rather than read to Yang play. sisule swabla. Butoga swabla whether it's in formal education alubang nga sakla maklol adi mamgiran ngal ayem to hindi atara do bes niya un malungile sel mo gorgin mo galat statistics magdetelo program mo atter len tianga this has been a problem in education da ya dirigir mamrigel la kadamlango school mo seguido kadol sis akra ad mo memorize kele a times table e dia do sakri mo understand because a complete understanding at toy dia kadin ngaraba sele sobra school nga seguido community lo mangi sel school mo sel culture school dia adra blim culture blay culture blul o mangi sele makadamran lessons are everywhere. You have to be willing to learn those lessons. Yes, we can help, pero mula Taylor el program seguido el atera ngala movió tutina a cross pressure kasi agal Mara osis agil tial to. Ding seguide ding saldo al me maklo aklo lom tawa yel lugar adra bli mar adra tigal adra Agra sakpo nga de kray sel gura blu orior misel adam taba sel bed maklo ad ma realize was ay gamle lessons that was our education aklara is a big part of education ningi ramel willing ngul me subi alagam subi sel ang sa di blogoy di seguir experience nga aklara alay so siya sakle ma whether it's formal schooling ma alu pro sel sel du kwasen the path not taken sel oblor yung dugi diga el anga gamlamo It was a lesson. diga gamlamo complete el other ikaw tell me nga kwasya agem le sobl Lang mal nga rin nga ngal el madagala 3 times 6. Eh dakalo dakala 6 times 3. why say Lang dim nakabol understanders. why say gem understand Eh tilal tol ti ay gid blam so di higid lo kong hawak la. Ay gid part tra klang gid lesson sa mal nga rin dala kadiri kal silba dala imol to ra mal nga ramo. Sa gid aktir kamral meklol diri ka try to figure out my identity nga aktang. Ko de imol to dilil mer nga mal dia ko besering mal hospering nga kasi lungal. Al bebira time ya bila samral meng eta mong mel me di nga right kill. Ya ta matekal bekla adek midra.
akloklet. I see. Emra rakarger el mel masra al duklo. Maldir ka imol adel mel masra al dukle me eklalo. El gon obul tlo mesa utilo ile dulwase. Ngara maklo ay se utilo igetse. I see. Dia ay gane parte se lomro lemel mema ulgo do tiam la mesel end. Abi ko se yegi del util o imel mel all the way mestia. I see. Mang maral dia ka imol tol mistake. Yeah, guys. Everything is a lesson. Exactly. Everything is a lesson. I see. Mal adora youth makti maskaw imong alang akman ngelo kasi ka floor leader ra olbir ngatmaw ya kumda sungile del blamo connect loban tria ro guil adal tira ungra la gal tora youth walu ba kaing sewringi alwase gumrang alwase el altam ya hotel gengo el tol albangi el diria da salmongil el mogo magal smodi balu moklo lurio ra mutringi ay gal viral videos leng floor nga gengo for some reason I know the reason maulan ada dudurok kalmay letos pe angin sula sem help tirang makaram gumda se sem dirikal imora to na mugi al bangalingi o tisa kran ngalige leng nga kamle mring nga kawaseng ram modol tisa akpat tiang ay gal makit el video leng girem el madangi el wasit yasin upload ring forever el kera milidiul lo mo maas marangalige maas el mo mesay kang mang imol tol ko mesirging manamo nga legita mal gerel balu kita sem to de momal ra ngara kabsa kan turgi na ngarmit motelal mo do sa imam lagi na di ka odingi that's how small we are kung nasa mal problem diri kal imo na mal albang alingi amla mo tanaw ay sergit kita di madingi na mo $25 ala ice ya ulak mo bigik kirinya remember amal ngaramong yang awak lak mo adu ura pala high school bagi mga adu yak mo oger na saf mo kulege luwas yang ngani adal kung daso ado amlam alcohol mabu magadang alcohol mong esel bora methamphetamine yang ngani angal ko do sa imal. Nge 7th grade, mina sophomore, makamna ko elementary school ya 4th grade do sa imal. And then ada di mo matigil wase ngun mesra adra blil emlo sol mo malaso mo. Daso mal agagi da tablo tol ko adine so o ngay matara mo nga filte me medrutel mo ngil smart. Mo smart ay ya temed mo tikya. Di sempre point direct nga niya kasi remember wala daw meron kasi direct nga niya makita sobra. Oy. Nga niya sobra ko makita may ang magiya dan blancar mo do wase kada ay gay sobra the pasan man nga dan ngiyalo sobra ngiyal makita sobra. Everything starts at home. Ay bisa. Eh ya kita mo lokol mal issue eh ya ang taldo. Todo sa ay lang selgum daswing direct nga sa gidil wasing they picked it up from somewhere nga niya the silubira mungel wasing so otherwise say whether it was from home alwang tumilting niya internet may nagtiang malubang adire kal mlem ituta adura ablay misir tobe din dimla kam tasway gang masitya maknit ding it's a big topic dasad nga niya kadala ada temo gidel another show men dimda la 2-3 minutes by swakal dingul muskaw mukha dim kapos ka kalas del totso raw anything sen som nga som mo adra pa wak me das en kyo mo diyan kala mo kay baseball ball declare Labo kabong kung si yang nanti kata mo di mo si dia kan akmaldi komsulal kamla invite this is my first time lo ka gagi lo ka talk show makadora di merdara da aldado you know it's an honor to be here tiyang 7th episode 8 oh tiyang maldi ka first show I feel honored to be one of the first guests to make that show tirigel ulia ko tirigel mal direct mal special al other community gido mang active lo ang ating yo so lewa am I here but thank you for the opportunity ug sa edelme makada di share out the swell marang and yeah if any opportunity ug sa edelme ug kalmutol ko la agaw story thank you very much dik endra shorgi ang waklo batyagi last week tamdani nga uriyo loruringi rablo ng artmaw. Yabo loriyo uliak meral metmur obis. Ya wanan nga legel ng artmaw loriyo. Dula imol tokol gire ng kaladal so kalmoduli. Mlop mo nga kalwase ulgo marbek klaada. Ulgo mesestilom teer nga ka mga adu ulwanil. Makaseng makarang. Yung wasel niya kadil tok to tok.
Sera bol temel aureo del tu en blo o ti sel ngat mauringi. Mak proud lo legeringi wasing ngom te eranga. Ese git da git al amat tergit malugum te eringi atraw. E bol wai segi da next Tuesday ko man sulak. Alright. Yun Thank sila. you.